Sigurno ćemo se postaviti u tom smislu da sigurno mi ni jednom trenutku nećemo kalkulirati, nego ćemo sigurno igrati ovako kao što smo do sada igrali. Znači kad kažem ne ovako kao protiv Spartaka, nego ovako kako smo igrali kući, znači otvoreno, sa probati imati dominaciju koju Crvena Zvezda treba imati i probati doći do gola i pobijediti. Sigurno da oni imaju jedan kvalitet i brzine i hitrine, imaju pojedince jako dobre, pogotovo put prema naprijed, znači četvorice igrača koje sigurno imaju super kvalitetu. Tako da sigurno očekujemo da oni će igrati na polu kontru i kontru gdje su i u biti najbolja ekipa za to. Tako da se trebamo toga sigurno čuvati, ali što se tiče ovog drugog našeg, mi ćemo probati kroz pas igru doći opet do završnice i držati mi dominaciju i držati mi loptu. Tako da to nam je falilo protiv Spartaka, ja se nadam da neće sada faliti. Znači za to treba da se otkrivaju igrači, da žele pobjedu, da svi trčimo i onda mislim da neće biti problema. Mislim da ćemo odigrati jednu pravu utakmicu.